Hello everyone, right ukulakho luhamba kahle. Uyatrenda-ke uMthandeni kuma-social media njengoba ephinde-ke lokhu osake wamenza wawa ngenkathi ethi uyasina. Abalandeli bakhe-ke bayamdifenda bathi vele kusinwa kanjalo anazini ukuthi uqethu uyashawa uma usuqede ukusina. Kanti-ke abanye bayihlaba bayihlikiza leyo nto bathi ayikho leyo nto, awukho uqethu onjeyana ubewa nje uMthandeni finish. Abanye-ke bathi-ke uMthandeni kungenzeka ukuthi ubethintile laphayana kumanzi amponjwana. Usephenduke ihlaya-ke uMthandeni kwabanye abantu abenza uTikTok. Abanye bathi-ke uMthandeni uhlezi ezihlambalazo njengoba esake wawa ephefoma esiteji ngo-2024. Namanje-ke umlando uyayiphinda njengoba ephinde wawa. Asazi noma ngempela ubewa uMthandeni noma ngempela ubethu ushaya uqethu. Thina sithi uqethu wengakithi. Angazi ngakini ukuthi bayibiza ngani lento ukuthi usacazeke phansi uma usuqede ukusina, but ngakithi kuthiwa uqethu. So-ke comment down below na-ke wena ukuthi wena uyibona injani lento. Engabe uMthandeni ubewa ngempela noma nje ubethi uyayitayelela kodwa besene kwenzeka ngendlela engabukekanga sebethi abantu-ke ubile. Comment down below. But anyways-ke siyivala la i-video namhlanje sibuya unqi. I really hope ukuthi enjoyile i-video namhlanje. If we enjoyile, make sure ukuthi uyayismasha lo like button, uphinde usmashe nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye. umthandeni